Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sari'un ila mağfireti min rabbikum ve cennetin arduhas semavati vel ard uiddet lil muttaqin. Sadakallahul azim. Xuda azze ve celle da ayeti kerime da Xuda fermandı ki Xuda da be afu mağfiret ecme bixazin. Acele bikin ji mağfiret axira. Her ahi hun dünyayı ne fırsendesi ve da heye afvi mağfiret ecme bixazin eji ve afu bikim. Xuda azze ve celle de bir cenneti mi bixazin ev cenneta ku qasi ardu asimana mezim yaratmış kiriye ev cenneti ecme bixazin. Me ev cennet hazır kiriye ji insanı tekva sahibi ra. Cennet ziyafetgaha Xudaye. Xuda azze ve celle dünyayı da eviş azab ve ikabı Xuda ditirsin. Dünyayı da evi kul hakkı ditirsin. Dünyayı da evi emr-ü nehyi Xuda bektinin. Dünyayı da evi anayasa Xuda çiğnemiş nakin haber amacı emri Xuda heye. Xuda azze ve celle karşılığa ibadeti van Müslümanı müttaki Xuda cennet şu an hazır kiriye. Ça ev insanı isyankar, ev insanı zalim, ev insanı günahkar Xuda karşılığa ve kul hakkıya vana ve hakaret zulma vana Xuda cehennem hazır kiriye jwan ra Xuda cenneti jir ehli müttaki ra hazır kiriye. Meha Recebi meha merifte da ça dünyayı da mevsimeki ziraati hevateti merv ziraati da veje evan mehi haneji mehi ziraatine mehi merv yatırma ahireti bike mehi merv ibadeti bike Xuda yeki bi hafte bi hafsidi bi hazari dilvisi ev mehin evana mehi hani ev zemani hani zemani fırsendiye van fırsendi hani jidesi xenekin evan mehi hani mehi afu mağfiretine Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ruki meriv meha recebi roji bigire Xuda dixe kifareti 3 sala günay meriv api afu dike. Roa duda meriv bike Xuda kifareti 2 sala günay merivi 2 sala duy günay merda kul haqqi tünebe Xuda günay merivi 2 sala afu dike. Sê roa meriveti rojî bigire roja sisiya Xuda günahê merivê salekî efû dike. Pey wî ra Xuda her rojekî dixe kifaretê mehekî. Evan mehê hanê awqas cem Xuda mekbûlin Xuda gotiye meha Recepê meha min e. Meha Recepê beriya dînê İslamê jî deyera wî hebû. Zemanê beriya dînê İslamê meha Recepê de hat her kesî meha Recepê da şer û dawê xwe dihîştin navê wî danîbûn meha ker û lal. Kesî tê da şer û daw nedkirin. Meriv ku sê rû meha Recepê rojî bigire Xuda azze ve celle meriv ji bitûn belayê dünyayê muhafizet ke. Xuda meriv ji ezabê qebrê muhafizet ke. Xuda meriv ji fitnetiya decal muhafizet ke. Sahabîkî dibe Resulullah aleyhissalatu vesselam nebirêkî da diçûn dibe emrasî hinek merzela hate Resulullah aleyhissalatu vesselam çû ser wan merzela dibe wisa giriya rûdana wî şil bû. Dibe mi got ya Resulallah tu çima awqas digrî dibe mi pir dua kir evana azab didîtin mi got ya Rabbî tu azabê ser wana hafîf bikî azabê ser rabikî. Dibe ziverî ji me ra got ya ji wî sahabî ra got ya sahabî eğer van însanî hanê meha Recepê da rojî bigirtina eva ezabê hanê ser wan radibû. Evan fırsendê han kaçırmış nekin. Gelek insanê, gelek Müslümanê, gelek dostê me, gelek hevalê me ku sala par nav me da sax bûn îro xwe negihandine meha Recepê. Belki heta salekî din em jî xwe negihîne Recepê. Öyleyse evana mehê yatırma ahiretê ne divan meha da tevbe istiğfar bikin, divan meha da afwa Xuda bixwazin, divan meha da afû mexfiretê ji Xuda bixwazin, Xuda azze ve celle ji we afû bike. Di vê mehahanê Recepê da Cuma ewil eva pêşema pêşiya me êvara Cumeyê şeva Regaîb qendîlî ye. Mizgîniya ve hesê meha dide
رغائب قندیلین مسکین یابان حرس ميهاني خيره دوي شبا حضرت ابو بكر رضي الله عنه رواية كريه دبي شبا رغائبي واتكو إيوارا بيرشما بيشامه إيوارا جمعي شبا رغائبي حضرت ابو بكر رضي الله عنه دبي او شبا جمعي چقاس ملايكتي آسمانا هنه چقاس ملايكتي اردي هنه تف كعبا مكرمه توب دبن دچین کعبه طواف دکن اطراف کعبه توب دبن خدا عز و جل لوان مزد که چه عبادت دکن چه کعبه طواف دکن پیویر خدا عز و جل گازی وان ملائکه داد که دبی هون ایشب شوا رغائبی پیشامه جمعه پیشامه ایوارا جمعه شوا رغائبیه ملائکت وقتی توب دبن دورا کعبه طواف دکن خدا گازی وان ملائکتات که دبی هون ای شفقت چه دخوازن ملائکت به هفدورا دبی یا ربی احتاجیا مه او انسانی که مها رجبی دا روژی بگره یا ربی توان مسلمانا عفو بکی خدا عز و جل insan serbest berda خدا emr و nehyi خوش insana ra açık kiriye çe helale çe harame خدا tev bildirmiş insana kiriye riya afwi kijane riya azabı kijane خدا tev açık kiriye de Kur'an'ı da خدا azze ve celle çağrı de insana acele bike hun dünyayı da fırsen desve da heye afwej me bxazın te kevin ra riya afwi ez ve afu bikim او انسانه که که مهارجه به روژی بگیره ان یا خیر بر سیر و اولی بگیره سیر و ارتایی بگیره سیر و سونایی بگیره اوا دعای ملائکت آوان انسانا را میسر به ملائکش خدا احاد خازن یا ربی احتاجی می ایشب یا ربی اوی که مهارجه به روژی گرته یا ربی تو اوی بغفرینی خدا عزوجل دبیجه ملائکت ها دبی مدا خاطری دعای و او مسلمانی دوی مهارا جبیدا تسمیلی امری مبو روژی گرد میجی و عفو مغفرت کرد حضرت عایشه رضی الله عنها دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گفت که روژا محشری انسان پرتی دبه ده محشری دا انسان وساتی دبه زمانی انسان پاتلاmış دبه تیبونا اما دبی پیغمبر تینابن پیغمبر علیه السلام گفت که حضرت عایشه روایت که ذریتا پیغمبر تینابن اوی مها رجبی مها شعبانی مها رمضان روژی گرتبن روژا محشری دا او روژا کو اوقاس گرم انسان کذبا ویشتی دا çatlamıştı be پیغمبر تینابن اوی روژا مها رمضانی مها شعبانی مها روژی گرتبن اونا تینابن خدا عز و جل جی فیض و برکتا و مهار جبه خدا me محروم نکه خدا جبو حرمتا و مهار بزانی خدا عز و جل bütün insanı dertli derdi on derman bike bütün insanı birçi ter bike bütün insanı deyndar müyesser bike deyni xo demiş bikin خدا عز و جل جبو حرمتا و مهار رجبه خدا عدالت کی تیخ dünyayı خدا عز و جل مسلمانا جی شر ظالما جی شر فاسقا جی شر منافقا بده محافظه کرنی خدا مجی بده خاطری وان خدا مریی بتونی مسلمانا جبو حرمتا و مهارجبی عفو مغفرت که مجی بده خاطری وان سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات جكرم خورا قنالا شاكري كو بيلسر يوتيوب بعجبينن بشوبينن و جبير نكن آبونه بن